Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Hener. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sakbay na, kablawan kayo pa'y nga awan labas dita istasyon ti radyo. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. Nakurapayak lang nga agbibiyag ngem makunak ang nagageta numay papan iti trabaho. Bueno papagayam, hintay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Hiner. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adi na nakamot Hiner. Nariwat pala itay nagmula ka itinatang. Di kay madanagan kanyak tatang. Tinapatag. Nalpasan ti mulmulaak. Dayawag ti kinagagat mo agbangkag, anak ko. Ay ungayam. Kumusta ni Maestra Mika apagdatdatuna? Kaayan-ayat mo ka din. Saan pa'y tatang? Ay kat, lalaengom ati agdataon, anak ko. Iparik na anapatag ni Maestra Mika kan ka. Wen tatang, kasta ti aramidak. Ay ayatak ni Mika. Iso lang ti babae nga ayatak iti agnanayon. Hener. No aklonon na, ikalay sa kadagusan. Jak to pulos paldangan ti babae nga ay ayatak. Mika? Si kamot gayam, Hener. Anya ter aramidam dito'y pagadanan. Si kati gagarak. Sukunan ka, taitulod ka iji balayo. Hener, saan ka kuman ang nagtaktakpay? Amok ama kumikum ka iti trabahom. Kabailak mo ti agawid ngagmaymaysa. Mika, pakaragsakak ter aramidak. Gaputa na patag ka kanya. Jacket nga dadakas na mapasamak kan ka iti panagawid mo. Sika talaga. Awan mo ti kagura. Wano kabusor ko nga agaramid iti saan anasaya at kanya. Sapay la kumanta din nakpahayan iti panggap ko. Kaya't kula natalgad kang agawid. Okay. Sika ti makaamo, Hener. Katagyaman na. Apay adi mo pinastrek diti balay ni Manong Hener, Manang Mika. Saan ang mabalin, Risa? Amo matanda ugali ni Nanang. Ungtan naklakit din no pinastrek ko dito balay ni Hener. Sa bagay, nauyong ngamin ni Nanang, Manang. Wen ading ko, iso nga agan anad kami laang kin ni Hener. Boyfriend mo ka din ni Manong Hener? Ha? Ay, ne, saan pa'y ading ko? Apay anadamag mo dayta. Nakitak ngamin anapasig kayo iti tunggal maysa. Ati uyo pa yan tagasawa. Anya? Sika at talaga, Risa. Tilamadmadlaw mo. Amo, Manang, nalagaan tiriknak ka ni Manong Hener. Nasingpot pa'y. Isong agbagay kayo launay. Risa. Kaya't ko ni Manong Hener aparakan ka, Manang Mika. Napingat ka nga daton kini Mika akasinsin ko Hener. Wen Aldrin. Nasingpet ti kasinsin ko. Maestrapay. Nagasat ka no iso ti maasawam. Saan laan nagagat? No di pa'y kat napintas. Aldrin. Ala, lalay nga ti agdaton kini Mika. Tapno agbayaw tanto. Wala. Sapay la ko mga rod. Tasong bata na ni Mika tinabayagan nga idatdaton ko nga ayan. Hener, pasensya kan patinggatan laang dito'y parke. Saan pa'y ngamin nga amo ni Nanang nga agdatdaton ka kanya? Di ka madanagan, Mika. Maawatan ka. Agyaman na, Hener. Mika, nabayagan nga agdatdaton akan ka. Sapay la ko ma. Tamamuak mo tanong niya tigasat ko. Hener. Ay ayatan ka unay-unay. Sikatibiyag ko. No ayatan nak.
Aramidak ti amin. Di kan tapulos paldangan kan saktan. Marignak mati kinapudnom kanya. Iso asaan kan aparigatan, Hener. Kayat ka di asawon na ita. Ngayayatan nakmat, Mika. Wananer. Ay ayatan ka man. Agyamanak. Jak may ladawan tiragsak ko ita. Ikarik. Si kalang ti ayatak iti agnanayon. Kat, amo ka din ti ina ni Maestra Mika ti maipanggap iti relasyon yaw, anak kaw. Saan pa'y tatang? Dumtang to ti umno akan nito. Apan ang ipudnumi ti amin. Nagsaritaan min anay imbag ko ni Mika ti maipapan iti day tatang. Istrikto ngamin ti inana. Kasta ka day. Iso nga dupay ti gundaway ko nga gurnong. Para iti masakbayan mi ka ni Mika. Nasaya at launay deta panunot mo. Sa bagay, saan to ang mabisinan ni Maestra Mika? Gaputan nagagit kang agtalaw. Uwan tatang. Aramidak ti amin. Tapno naragsak to iti denak ni Mika. Mabiit man laang, Mika. Ha? Apay ka din, Nanang. Masansa na makisarita ka iti cellphone. Asino ka di ti kasarsaritam? Kwa? Sungbatan nak, Mika. Jak kayat apagulbudan nak. Ni Hener, Nanang. Anya? Pudno ka di nga dan relasyon nyo ka ni Hener? Nanang. Sungbatan nak. Pinagadal ka. Katjak kayat nga agtinagkalaang iti may sa nalon. Nangato tinagadala, Mika. Anya ti pakankan ka na dya, Hener. Agbisin kalaang iti danana. Nanang. Ada ka din relasyon nyo ka ni Hener. Pakawanandak, Nanang. Agayan ayat kami kini Hener. Anya? Sapay la kumata maawatan, dak. Addaan akon iti husto at awan, Nanang. Ay ayatak ni Hener. Mangibabain ka. May saka a maestra. Ngamday jay laang a Hener tinakiin na yatam. Nanang. Anya laang ti may bagadag iti kakabagyan tayo. Professional ka. Ngam nakirelasyon ka iti may salaang aman nalon. Nasaya at nagkita ta, Hener. Nana Hilda. Adaywam ti anak ko. No kaya't mo anasaya at kakanyak. Ha? Itamat laang. Waswasan yon ti relasyon nyo. Nana, ay ayatak ni Mika ang anak yo. Aramidak ti amin tapno maipay ko ti kasapulan na. Kat santong agrigat kanya. Minamaag day ta nga ibagbagam. Saan ko a pinagadal ti anak ko? Tapno asawaan laang ti manalo nakaskan ka. Anya? Nalawag ti imbagakan ka, Hener. Adaywam ni Mika, kat saan kan nga agpakpakita pa'y. Kinasaritak day jay a Hener, Mika. Ha? Nanang. Imbagakan ko na awaswasin yon ti relasyon nyo. Saan aparakan ka day jay a Hener? Nanang, saan adakas at taon, Hener? Nagagat ka na singpat. Patyak asa anak ngagparikot kan ko, Minamaag day ta marikriknam. May saka a maestra. Edukada ka. Nga makirelasyon ka lang iti may saman nalon. Nanang. Lapdak ti relasyon nyo, Mika. Diyay di adal mat akas kan ka ti pakiasawaam. Saan akas ka ni Hener? Nanang. Dengganak. Saan ka anak kaadal no saan agapo kanyak? Iso asaan mo asupringan ti pagayatak. Makiwin naswaskan kan kwa katlipatemon amamin pinsan. Hener. Diyak ka mo kinasarita na kagayam ni Nanang. Pasensya kan kadagiti imbagbagana, ha? Awan ti rumbangay kay dawam iti pasensya, Mika. Maawatak tinam. Talaga amat kami na may sakla nga manalon. Kad nakurapay lang ti panagbiag mi iti amak. Hener. Kaya't kan ngay kalaysa. Adamat ang ornong ko para iti panagkalaysa ta.
Hiner, Kabalan ka abihagan. Saan kan tungagbisin? Hiner, Apay nga agluwa ka matan. mariribo ka nag. Diyak kaya't naguraan nagtinak. Huh? Ayayatan ka, Hiner. Nga madalapad iti ayan ayata. Mika. Pakawanan na. Ngamnas kan nga ramidan ta daytoy. Anyat kaya't masawan. Agwin naswas na pailangan. No talaga adatan to tagkagasat. Dumtang to dayta apanawan. Hiner, anak. Ada lemon tirabi maturog kan. Tatang. Anak ko, di mo unay panunutan, tinapasamak kada kayo kanimika. Patsyag, maurnos yun tumatla ti amin. Di ka mapukawan itinamnama. Tatang. Panubok la kada kayo daytoy ang mapaspasamak, anak ko. Sursuruam, apatib ka rin ti pakinakamaw. Daytoy tilaglagi pa. Awan ti agayat, asaan ang masaktan. Tatang. Luktam ti puso kan riknam, kat amirisam ang naimbag ti amin. Saan pa'y akan ibusanan ti lubong, anak ko? Ipakitam kit di iti pamilya ni Mika, ang asayaat ka. Saan ka apaapektaran kadakwada? Hiner, nagtakal ti patpatakder mo abalay Sana ko na mas daaw. Kaputan nagagit kang agtalon. Naglawa ti daga asuksukayam. Uwan Aldrin. Sana ka nagsayang iti kanito. Nagurnungak para iti masakbayan. Baro ka pa'y lang. Ngam dakkelan ti urnong mo. Uwan gayam. Malagip ko ni Mika akasinsin ko. Apay mat? Nagikatan iti pagadalan a pagpapaayan na. Anya? Awan ngamin ti mga sikaso iti inada ang na-stroke. Ni Teresa, manipod ng abroad, saan na nagparparik na. Awanan ti komunikasyon daken kwa na. Anya? Iso akapilitan ani Mika ti mga iwan iti inada ang masakit. Kasta ka di. Nabayagan na jak nakikita ni Mika. Makumikumak namin ni Jitalon. Awanan ti panggadan ni Mika, Hiner. Inapudno na. Nakautang da pa yun kanyak. Ha? Takkel ti utang da kanyak. Kapoy ti pan naka-ospital ti inada. Kastaya. Manuti utang dagang ka. Ibagam naman o Aldrin. Kumusta ni Auntie? Kasinsin Mika? Kwa, kasinsin. Nakaturog. Nakakaasim at tiinak. Dinan maigaraw ti bagina. Gapo iti pan naka-stroke na. Kasinsin. Ay na. Mababainak paikit din kan ka. Gapo iti utang mi. Kasinsin. Awan ti rumbang apagbainam, kasinsin. Kan di mon panunutan ti utang mo. Gaputa na bayada na yun. Ha? Anya ti kaya't masawan. Kasinsin. Binayadan ni Hiner. Isong awanan ti pagparikutam. Anya? Naalwanan ti panagbiag ni Hiner. Dayawak da dya tao. Nasingpat kan nagagat. Hiner, agyamanak ititulong mo kada kami kininanang ha. Awan na nyaman na Mika. Araramidak lang ti rumbang. Si dadaanak at tumulong ka na kayo. Agyamanak, Hiner. Uwan gayam. Ada ti invitation card, Mika. Anya dahi itong invitation card. Agkalaysa kami diti mabait iti nobiyak. Anya? Ala, sana akong nagbayag.
Namnamaan kan to dumarahin ton kalay sami itinobya ka. Mabitla ang Hiner. Apay, Mika. Hiner. Pakawanan na. Nadyakin laban ti ayan ayat. Di man pananutan dayta. Talaga siguro saan adata tinaikarit itong galmaysa. Hiner. Patsyak adumtang tumatla ti lalaki para kan ka, Mika. Hindi ka madanagan. No kasapulam to titulong ko. Adakla ditoy. Namnamaham dayta. Nasakit man tinapasamak kada kami kini Mika, sa anak ang nagpailuyos iti sakit ang marikriknak. Nagbalinak ang natibker, kat awan ti sinayang ko apanawan. Inayat ko iti kastaunay ni Mika. Isu ti babae nga inarapaap ko nga agbalin nga ina, dagiti agbalin to nga anak mi. Ngem talaga siguro asaan ada kami ti agkagasat. Nagkalaysa kami nga rod iti nobya. Naadaan kami iti maysa nga anak. Daytoy man nga rod ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Hiner. Pagayam Hiner, agyaman kami iti impatulod mo apakasaritaam. Saan apagibasaran ti kinarigat itinagan ni Ayat. Tay kunada nga rudan, naimimbag pa'y tay nakurapay, anapudno nga agayat, ngam tay baknang, at ilaang kinabaknang tinapatag kankwana. Sikamat lang tinagkuna, asaan ada kayo ti agkagasat kinimika. Ala, ituloy mo ti agbalin anasayat a tao. Kat idawdawat ko, asapay la kuma, tagtultuloy, ti kinaalwan, ti panagbiag mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Hiner, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, ganiti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo ang